Ataten koi man nga kiti hi ki bol num ji poni gari nga jing zong a in alol mi nga jing zong a hin adi in kil khat chu ong ki khel ding nga kiti ha among mong e mi gilo kha jong chu ong ki khel da mi pha ong hi ki ding chu anga ha le azing in a hi a hello leng lung le nunga khat le golang kha hi na zala mi khat na lung se na ngai lut ama wang ama na lung se na hin ngai lut lowa a hele alung ke khel ding na nga na so pha chu anga ha le je ngai na hi aji chong ki khel ding ham ki khel lo ding ham tiong na sei thi lo hi an lai cho zo sela anga ha pen chu ipham ti le pathin nga hi a hi aji chu pathin nga hi pha sot pita inga zo wa zong ima cha khial na hum di e lo ahin pathin nga kiti mu lo thil khat ki nga atabang ai hi chi hi ta san na be ya koi ma chan pathin hi nga the lo ai teng le pathin nga na in sunga kiti ha apen ta hi hi chu bhamiti a he le nangma chu gangchla graduation hi numta alo le nangma chun gangchla in chen ke sim numta alo nangma chun gangchla service na mu numta alo nangma chun gangchla how do ding na dei jeng a hi wanga pathin kinolo nangma na kinol he banga chu pathin na kinol yi lo hiti ta banga he tu pe tu din muna zong mi hem tam pi ding kata asan ni leisi chunga hin pathin nga hi thil zo se nga la la ha pe na hi ti seido ono mo bin ai tu pe na nga zong hi na het lo wanga pathin na nga hi aji chu hin service na bol no min na bolin na hi wanga na pa chang i lai na pa chan thi na dinga chu pathin ko ma na tawin chu pathin na nga hi a hello dong le na in sun na gen thi na ko na ke na ki le do the le dinga chun pathin ko ma na tawin nong ki le do na ding chu pathin na taw na a hin don bo ding chu na nga hin hi chong chu pathin na nga a hi wang pathin nga hi ta san me ya hi thelo hi a ji chu hebrew la nga chu na la a hin pathin ba ya wang pathin a hin ta san be ya wang pathin lung to he poi ati Bible ai ga na le Martha to Mary in Lazarus anat na paka Yesu ko wa sol na cha paka Yesu so hung di lo chu ipidinga ama hung di lo hameti a hi le na ho na ta san thi na dingun chu ko ma ko om lo chu no ho dingin ka ki pa e tin asai ju te ko ma asai bep se we na hi icha paka Yesu asai pen ta chu ibham mitel na ho na ta san thi na dingun hi je chun tu ni ko ito ho lo sam na ai lo le thil khat inga lal tun tun jeng a hi wang ong gui lo ting pathen I piam ade ju kial ita asan na pilhin ding jo pathen ade pen ta hi tunin kon pathen ta asan be yawang pathen lung to ho hi poi hi je chun na bol na to ho se chu na lo hin te ding a hi wang a hi chu hon hung lo hin the na ding a chu pathen na ta asan ngai pathen in phat nang ma ringa nan go bi phat chu na ta asan ngai pathen phan te bi phan na ta san lova nangma na kino a hi a le na lo sam na to ting le nang dinga po gi kiloi khumbep se ni ding ai aji je pathen phar ke zen pe chai pathen chu vai ge ngai lo sapten God is almost late but never late ati ye chun mi him lam do lam pathen chu ge sang jo la ama thu tip lam do la ge sang lo ai ama phar ke zen pe cha akito sep to ting le alim chang zo pathin a he na ji tiang zo le pathin a hin goilu sa de a chu ai za langa ve na he le na ho lung gel chu keima lung gel ai pon na ho lampi chu keima lampi ai pon izera mitile leisi sanga wana san zo bangin ho lung gel sangin keima lung gel sang zo no lampi sang keima lampi sang zo ti pathin ate hi chun eima lung gel bang loading pathin lung gel bang pathin lampi e biwa lampi bang loading pathin lampi bang hung ding hi ti pathin pha chu ta san ding hi ti ka sei do no mai